Cicapi pakolinga niya sempajang nareko kata bere itawe niya melo mas sempajang oko pi suju pacapurang ini pakai. Jadi ya kota suju pacapurana atau kan niati untuk pasisumpungi sempajang asarae. Aganasa nabita hadesananya umatku adalah umat yang terbaik. De nagaga caukanja umatku nasabak magai meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Apa iya tuh kota papatui cek delada tu waktu tapake mas sempajang. Sempajang loro 5 menit, sempajang asara 5 menit, sempajang magharibi 5 menit, monro basige mak curita. Kajang isah, mak gosip, sijang. Magani kira-kira. Nah napai 10-5 menit mas sempajang isijan ni mak gosip bangkar ro ni. 40 atau 5 menit bangkar ro Iya. Jadi magis sempajangnya ni tutu beresalang. Na iya ro beresalang kak 2 mi. Ia komagay to maberesalang. Nomor si dia ko to si runtu. Yang kedua ia komagay. Ia ko to masarang. Kamakiro. Makanya beresalang atau pasisumpun ni watuna sampajangnya mangoloy. Beresalang abiwe napa mula pasang watuna sampajangnya labae. Aja jok mula pasang iko dia atas sambung. Ia neriasa sampajat tepat tuh. Jadi tapahan ni kang kaya rodi. Ay tapake ni harus sampajat tepat tuh. Mega apa tu tahu salah pahan asalnya sampajat tepat tuh dia na sampajang. Cukup mi bawa na pacenga mako na pemakapat ya panguloy atina na pakada. Alhamdulillah selesai. Wah, dan dia sampajang asal na yero tapak koro. Si salah. Nomor 2 kan kena talolongan. Jadi kenro melo namoi di jerole angka Pak Mega Toje wita pas sepeda. Kelompok pas sepeda. Ini Eropa kelompok pas sepeda si pulungi maka doko ki masjid raya jo mas sempaja sunat duha matu napa to jokah usahakan ini dapi oko anu mas sempaja loro ko matangangi mas sepeda tabuan no salo etamate salama ki apa amulan na lalangange capak na lalangange pura yukuru ni betul na poloki masigi itu meloko masigi poloki sampajange loko sampajange itulah yang disebut dengan Isra. Ia tona penjelasan na pake tau matotta maka naka tau matotta na sabah ia tau matoma coy mega pake ia tu maka de sampajat tepat tuh biasa tangkali ngadi sampajat tepat tuh jenek terluka cerita bola rondang apa aku bola rondangnya mega na bicara kau tudangi makui akatan ia rona bita hak desa jadi ya kong katau pasala ya tu sampajat tepat tuh jenek terluka tau demi na pahangi. Iya haro biasa waktu ku mak guru ku pesantren guru ta aji patahuding almarhum biasa ku waku tanangi ku makanya kia sampajat tepat tu makanya guru ta ya sange mas sampajat tepat tu asam pajat terukoh pasti sambung sampajamu loro ta masya sarak sampajat si kota mengeri biasa 2 telu mani tahun roi maku tanah angka 2 telu penjelasan dan itu terkoneksi dengan hadis. Angka toko kita na pangulut Hujatul Islam Imamul Ghazali. Nuleng kau kupar pustaka atay. Ihya Limiddin ya. Angka kita baca-baca ternyata na kita gondolo kapang ustaz. Kita gondron nah. Itu kalau kita gondolo nama pat diului baca. Makoye. Ia riasange pak sampajat tepat tu ia ko suju pacapurangi pada nak kapurani mas sampaja loro to. Jadi ena pakai tapake ni matu ko sarai. Ia ko suju pacapurangi matu oko raka pacapurana sampaja ngasarae tania kameman ni untuk mas sampaja mangaribi. Ko suju pacapurangi.
Jadi tania memang ni untuk mas sampaya mengeribi. Sujuk pacapuran na sampaya mengeribi matu. Tania memang ni untuk mas sampaya ngisah. Sujuk pacapuran na sampaya ngisah. Tania memang ni untuk mas sampaya subuh. Magay. Iya tu kak sampajange dua niat na tu. Niat sampajang si bawa niat melo mas sampajang. Cicapi pakolinga niat sampajang nareko kata bere itawe niat melo mas sampajang okopi suju pacapurang ini pakai. Jadi ya kota suju pacapurang na atau kan niati untuk pasi sumpungi sampajang asarae. Agar nasa nabita hadesananya umatku adalah umat yang terbaik. De nagaga cau kanja umatku nasabak magai meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Apa iya tu kota papatui cek delada tu waktu tapake mas sampajang. Sampajang loro 5 menit, sampajang asara 5 menit, sampajang magharibi 5 menit, monro basigi mak curita. Tajang isah, mak gosip, sijang. Maga ni kira-kira. Dan apa 10-5 menit mas sampajang isi jani mak gosip bangkar ni. 40 atau 5 menit bangkar Jadi magi sampajange ni tutuk beresalang. Na iyaro beresalange kak dua mi. Iya ko magay to beresalang. Nomor si dia ko to si runtu. Yang kedua iya ko magay, iya ko to masarang. Kama kiro. Makanya beresalalo atawe pasi sumpun ni watuna sampajange mangoloy. Beresalalo abiwe napa mula pasang watuna sampajange labae. Aja jok mula pasang iko din atas sambung. Yan riasa sampajat tepat tuh. Iya. Apa angkat tu alasan apa? Maka naman kay pasi sumpung-sumpung makoy Iya ro tau mania pigaw deceng pura cata ni. Cata nito. Napa iya komannya ki pigaw deceng icatai itarito niya palang. Angka na palang na cidi. Ko icata itu ya itari niya palang. Jadi ya ko dena sampa jamay tatta toliang kaya ro palang dena tasusu. Itu kanjak na tomannya. Makanya sumpu memang nih. Jadi taniakan memang nih. Untuk pigaw isampajang yang berikutnya. Iya na tu alasanna kenapa kita kekal di dalam surga. Padahal umur dan pahala terbatas. Magai karena niat melakukan kebaikan yang tidak pernah berhenti. Dan itulah yang dibalas terus menerus. Jadi tapahan ni kan kaya Rodi. Ay tapake ni harus sampajat tepat tu Mega po tu tahu salah paham asalnya sampajat tepat tu dia na sampajang. Cukup mi bawa na paceng ama ko na pamakapat yung panguloy atina na pakada. Alhamdulillah selesai. Wah, dan dia sampajang asal na yero tapak koro. Si salah penting cede jelaskannya tapak koro. Taruh kali cede lo koro tapak koro ero. Iyaro pakasiwiange mak dupa-dupang. Angka pakasiwian na matay. Angka pakasiwian na docile. Angka pakasiwian na timue. Iya. Namo tu yaro yawai lama rupa angka to pakasiwian na. Iya. Angka. Ya na tahu pura mak bayi na berhubungan apalah tu. Iya. Maka dari sahabat manang ka apalah ya Rasulullah na jama-jama maka jero maka dia nabita ya kotanya bainemu pakoro maga nasa dosa na itu sampai apalah jenero. Jadi angka mana tu pakasiwian na lan rolewe ati angka pakasiwian na angka to tu nasabari na tatutu matu. Jadi okoni melo jelas kacede maka da usaha kanginangka pakasiwieta tania lepak lillah. Tania tu jumlah sampajang. Tania.
Apa iya ko sampajang iris sa bilang. Iya ko baca Quran iris sa maka da seko lampa u baca. Iya ko pasidak ka iris sa maka da seko jumalana. Iya ko baca Quran iris sang. Sikiri puasa iris sang. Usaha kanginangka pakasiweta tania lepak lila tania ilak mata tania parengkali ngado cili tania pikiri tapi iya minon roye. Aga yero merasa diawasi oleh Allah. Kemudian yang kedua, ia miilalan napasi sumpungi. Sehingga dia merasakan dekat dengan Allah. Napanarap na ngerang-ngerang atas salana. Kemudian menghinakan diri di hadapan Allah. Ia naruyasa tapakkoro. Makadai nabita si jammi taweta kepakkoro. Masarolak bi inaya masampaja sunnah sisa burakan. Tapi tanya tahu aku masigi ya. Tanya tahu aku masigi iya. Dia nak kado ko pamasigi ya de. Wadi jaji tukang batu. Ukui copok bola na tahu matukang. Nasi sumpung ngatin nasi bapu Allah Ta'ala. Wadi to jaji Pak Galung. Matangangi mak dompeng nasi sumpung ngatin nasi bapu Allah Ta'ala. Wadito jaji Pak balu-balu. Matangangi tuda mak balu-balu nasi sumpung ngatin nasi bapu Allah Ta'ala. Tau mas sering tau mak bisa penne mak kunraye manasu atau arwanewe tuda-tuda wadi degaga onroang diikat dengan masalah ini. Ini manibawang. Tapi wadito jaji Okoy lalan na masigi ete tudang nade nasi sumpung ngatin nasi bapong Allah Ta'ala. Tapi angka tahu mabelay saliwa pole masigi Okoy copo pula na tayo makjama matukang batu. Tapi si sumpung ngatin nasi bapong Allah Ta'ala. Aga nasa pong Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Pong Allah Ta'ala maka dana podangi Nabi Musa. Ya Musa, aku sangat merindukan hambaku yang mengingatku dengan kalbunya. Tanya lepak lillah. Itu ko makadaki subhanallah subhanallah subhanallah. Oh, sikiri itu. Sikiri. Ya ko makai alhamdulillah sikiri itu. Tapi ko degaga kedo lillah. Ia milala bawangi merasa bahwa dia bersama dengan Allah. Maka itu adalah tafakkur. Iya. Masarolak binanya masampaja sunnah sisa burakanna. Nareko yule tudangi pasi sambungi itu. Ia natunah kada tau pandrita wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu masuknya ayat itu. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Pasi sumpung matero kenro komonro. Kapo tu tahu okui masigi tapi HP minau rusu. Maka bela tina latu pasae. Angka tahu okui pasae tapi angkai atin si bawa pong Allah Ta'ala. Itulah hakikat yang disebut bersama dengan Allah dimanapun kita berada. Iya. Sakangin angka, kemudian angka pasan na guruta Imam Zazili makada iya ko ganna ni 40 taong umur. Megay ganina kanak ko. Ito, megay gani. Ia naganna 40 taong umuro usaha kangi nang kasalawa salawa iya. Ang kasalawakmu de nalepa kangi lillah tapi atimmu mimas salawa lori nabita. Aja nalepa kangi lillah salawa okoy lalang atau atimi pakai masalawa. Mak bicara sendiri mo tu. Ta coba gretes aja tapakedo lilata. Ang kalalo tau ko din na terbiasa na lapisi sang icapak lilana na tatung yung ko kadanga na napanabaca din na kedo iya mibawa masalawa ilalang iya na terbiasa iya tu na mo macurita ki tuli masalawa tu iya ko terbiasa apa angka tu kilala wat di masikiri din na kedo timu iya na ruyasang sikir kalbu kato maka na sikir rahasia iya menemuh iya. Kemudian
aja nang belala do bahas ya ro. Nasabak ini si tangejang. Nabita tegare. Layalay oko Makkah na itilaw Madinah. Oko'y Madinah suruh masampaja sunnah ako malaikat Jibril. Apa malaikat Jibril gitu damping nabita. Kendaraan nabura. Masampajang nabita pure maberesal nabita makutanay. Jibril. Onro ngaga ya onro yung masampajang. Maka malaikat Jibril Madinah Muhammad. Oko komatu malaikat dapurang. Jadi sa memang itu nabita onro na hijrah. Salasay Madinah laibaway law Bukit Tursina. Lebih sisa bukilo. Law Bukit Tursina. Oko'y Bukit Tursina nabita suruti masampajang. Salasay masampajang nabita makutano ko malaikat Jibril. Hey Jibril, onro nga gaye. Magi was sampajang oko'y makali malaikat Jibril. Oko ni Nabi Musa si pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Onro na Nabi Musa kami si pak bicara pun na. Okilaw Muhammad. Mataru inabita. Naliwangi Masjidil Aqsa, lay paliwangi sisangi kasebelah salatan. Siaga belana 10 kilo. 10 sik di kilo. Siaga onron lepange Madinah Bukit Tursina laonyo korolotan na Masjidil Aqsa angkaon rongo koryasa Baital Lahmi. Biasa di makadaki Bethlehem. Isuroy nabita masampajang. Salasay masampajan apa makutana onro ngage Jibril makle malaikat Jibril okko ni Nabi Isa ipancaji dilahirkan onro na Nabi Isa jaji aga maknanya pak tahu coba gerek mali pak disangannya magi na itilaw Madinah madena tarulo Masjidil Aqsa magi ni itilaw ko Bukit Tursina onro na Nabi Musa magi di bawah loko Baital Lahmi onrana Nabi Isa jaji ak guruangang maka daya kong ka kampung tonroy tama tasapa yo koro kampunge kega kampung ko tu madari nonroy tau pandrita madari nonroy wali nonroy tau madeceng guru ta kali sidenreng waktu na tuo ya kong kay tama kulo angkat tahu okoro kulo non rilo bolana ya napole masigi macarama eta ta ile pango okoro bolana podanga tomato gidole ngasan na imam memato ina iya napole macarama ko masigi ero kulo tata ile pa guru ta menre okoro bolana jolo guru ta pole pare kali pak baja iya ko pole kulo lepati okoro bolero namo tu tau pandrita makoto tu niga tau iya ko ini makada niga ulama no ko kampung makada yano wat diga lo ka siruntu minta doa iya lo mi lupa dong iya pale ko mate ni syareki buruna lo ki syareki buruna tilaw dongangi napaki milaw baraka ko pong Allah Ta'ala puang loka siyarewi ki buruna atamwe waliwe wilawi puang aja no ko wali mangilaw ki wilawi puang talenga wija mak baraka pada iye tapahan ni ya riasa tawassul iya ko makalaki mabikola desa dingah kadabani tabacangi Fatihah pure tabaca Fatihah bacangi kulu Allahu napati lodongan napaki makada puang talengi baraka wija dan keturunanku anak-anak dan keturunanku talengi baraka turu pada toha baraka angkai talengi atau pandrita ko pura ya roade ni itu tempat wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah iya tu ampai tau matot tariolo letuk makokwa na jama nak mondrie tapi dena pahang ya nak mondrie ia ko purai mapak boting tapalau masyarakat buruk mako adi wah tapaya tu syaraki buruk napa tuju ia na pura mapak boting cocok dena salah tapi ia makokoe yang penting masyarai padahal ia ko purai pak boting anak tak tasapa ni siik kenro ko kampungnya ki buruk tau pandrita
tabaway lokoro tasuroy milaw doang ang yero to pandritay na pamilaw doang yero botin parwe puang talenga wija matu ya mak baraka pada ya to pandritay kamakiro law ni siaray ki buruk na gurut takali sidendrek ya tu ampai jawa ki buruk na gusdur ki buruk na kay Hasim Asyari ki buruk na sunang-sunange ina na botin paru langsung lokoro na sama wali tanya ya rawali non roy mangilaw puang Allah Ta'ala cuma milaw mi pada ya lagi ya rawali pada je ko telo bola na te ko boleh te bola baru bisa kilometer tau lete bola baru na to cenga-cenga na ita bola na mabalo agay pau mudah-mudahan kasih angka matu wija-wijaku wadito mak bola makoy ya sama koro to malio to baru tau tolo to manre konde-konde manre suwala agay ilaw upa payano mudah-mudahan kasih wija-wijaku nang katomule malio to mako kanjana bakko manam mo itu toloki buru to makana mato mudah-mudahan matu nang kawijaku pada ye wali pada to pandrita toloko ki buru na guru ta kali sidendre bacangi Fatihah puang mudah-mudahan kasih angka wijaku matu wat di mana ipak disangan na baraka na guru ta kali sidendre makoam itu iyo pui di law masyarakat buru iya miroto mati gorai oh indah upa angkai apo bupure pak baine jagai dia aja mula sairi tahu pusan aja tapahan nih itulah yang disebut bertawassul ia ko langsung iyo ko tahu mati milau maka naki bertawassut ia sange tawassul meminta kepada Allah keberkahan yang sama maka dan kagada lelena angka agada lelena ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim lalanna taumolengi papedale di situ tidak mengatakan siratal nabi tidak mengatakan siratal rasul tidak mengatakan siratal malaika tapi siratal ladzina an'amta alaihim gurutta kali sidendreng ya le papedale pak disengang malom masaka pak disengang na gurutta ke Abdul Rahman Ambodale ya le baraka pak disengang iya naro ilau pot talengi baraka wija-wijaku pada talengi iya pakiro tapahan ya bu tapahan nih aja na nakiburu na indo upa to lilay lawi kiburu wali kiburu tau pandrita nabita ibawa lo Madinah ibawa lo konron na Nabi Musa masih pak bicara po Allah Ta'ala ibawa lo konron na Nabi Isa jaji na sabaiya roon rongi memiliki sejarah agama yang sangat dalam maknanya iya natiya komadari koloka Kalimantan maku tanah-tanah ka satu kaya bolo tau pandri tau kue maka dawing kamu pa wija-wijan na datuk kalampayang kamu pa kuilalang maka da wat diga tantara ka maka melo si runtu-runtu bersilaturahmi ya kolatu na okoro dua mitu wilau tabe milau tulung ngak tilau doang ngak kama baraka tadapi tilau doang ngak purai romatu milau na amalan yo pui di milau baraka mapoto mi tanya baraka itu ko mapoto salah lah ya tu baraka nasi cede baraka asas baraka tanya baraka itu ko mapoto ya senge baraka pak disengeng tomilau amalan aga sikiri ibaca na wadding ilaw ni makoami tu tomatot tadi ulo kolo sirut tu topadita dia na melo mapoto lo mimilaw pa dongang kejero anakku dia panalaku matoni dia panalabaine biji angka tu pak dongang belah kadang guru tay baca ya dari asa baraka yo pemako kana sejero-jero putih cedek-cedek mas selfie baraka ya baraka ini penting saya sampaikan ini maki itu nabita ni pacenne kemudian